lebih rambutnya biar lebih rapi lagi itu gimana? Ya kudu telaten. Wong wedok ra dandan telaten. Ayu ae jek diselingkuhi ya aja meneh rupamu sing gedabul yo. Yakin cowok itu suka kamu. Kamu yakin cowok itu bener-bener seneng aku nggak yakin. Cantik gini ae cek diselingkuhi opo meneh sing gedabul kayak dibul. Ya ora kabeh ngono nem eleh. Testimoni apa piye? Wani totoan. Apa meneh mek lanangan kenal online. Aduh. Arepe mek duit. Penak langsung.